Hello, mi pite ho zo se na bon chawin kahin lem kinin chukile hi chi channel subscribe hin bol pi o chukile phat man tam ta hin sumanga hin vet pi ho chukile like hin share comment hin bol pi ho zo se na chung chi wa ki pa thu kahin seyin na ho zo se pan la na zalin tu hin subscriber zong 6k aval te in ho zo se hi na ho support na zawlova imacha ke mo ho akona imacha kathip na ule a hi lo le kachi na uwanga kamu a hi pon ho zo se pan la na za la hi ti chu ka hin sei do nomin hi zi chu ho zo se chung avela ke pa tu ka hin sei kinin tu ni a hi le ama sa ka hin sei ban zom now Vahhoithem ahung dammo ahung thah dammo ki dan aban chu ka hin sei ding a hi in amasa video akana say IVIZ chu day 22 ham 23 hama anaki khaye kati chu kana het hil zo a hi in ama hi IVIZ anaki khai patna chu 20 July 2024 hichini a chu hin khai panu a hi in ama hi 90 gram ado so anapi o a hi in ni khana hi 20 gram anaki khai zi a hi in nili ninga ana su lu da hin hi cha ki khai hi hi ki khai jing la ya zong hin antibiotic a hi lo le low painkiller ho a hi lo le ama bp adinga lo hot pha sia na pi jing wa hin hi cho to chun atho wa IVIZ chu ana khai jing wa hin hi IVIZ ahung ki khai zo hapta kha zo date 27 hi chini jing ka hin Dr. Rao ahunga hin Dr. ama ahin avepa Dr. Samir Baksi kit in hi chi adlempe ama ho ama ave unit la alen pen pa hin ama zong hi ahungin ama hin round ahunga hin naw ke ho pi zo wa chun e ko do in pam langa hung te din sei nom khat ka nei tin ke on zo ka chi na hi le ama patient dinga hi koine hi ham 18 ken zong a unu ka hi e ka tia hi le na now condition hi a hoi ta poi ke hon zong bol thei chan ka boluwa IVIZ ho zong ka pi o hitan IVIZ hi lo a ha lo a hi in a hin la improvement tu ge a hin imacha ki mu pu e a condition hi a hoi ta poi na ho zong kiging ze movin ti a chei vai tho hin option zong a thom te ama dinga hin aban treatment aban itizen ti ham ti ho zong cho option a thom te a hin la tu a hin lo khat ka mu hi te ti chun kemo khat ka ding ka mu hi tin view hi te ati in hichini mama achun kemo asayu chu aka peijing ubin kenzong hichi doctor pan athu sei ho chu in langa kapa ahin ko ahin chu ki le de langa ute ho he thei he sa thei ka he sa in hicha chun in langa ho to hin ka hong ki ho win a hi le hitia condition aboya doctor honjong asei boy pha no chun ipp hi le kapa to hin khat vei be ki mu to thei hon le pha da ge ka hin ka ti ubin hitia chun ka hong kya win de 27 ya ka hong kya wa hi wang chun tu ai thule la aboi zi chun amani ka pa zong hi chi pe na chu khusunga o ma hi in khusunga pa na kang pu pi ge hong kang pu pia pa na dimapur pa na hitia chu atha hong ke hi zi chun phan ho hi ni khat lam a hi lo zi chun phan ho hi alu nin icha chun achanga hong thei ki lo di zi chun ka u Margaret ama to hin ahong ki hlan hanin ama chunga zong hin ki pa thu ka hin sei no min ki pa thu sei ding hi le sei chimti pontin ama chunga zong hin azi chu ning kum Delhi ka zo no wa zong chun ama hin a hin zui a hin thla izan ham kha transplant akibol chai ge ya chu ma na hung all pha na hi ama zong in lang ki le na hi ta hung boi pha na hi ama zong kapa to hin hi ta chung kin hon a hi in ama ni hi date 31 zinka alang ti di hitan tin 30 zanto 31 zinka pung khat 1 am ti vela hi hospital hong thong hana hin amani zong hi direct airport na pana in chilawa direct nga hospital hong thong hana hi in azi chunaw hin amani angalal mama hi phana cho zo ting le in ho chu ga phone han lang azing lang in hong hon le phan ho chu ge sang khadi ham ti zong chu kana gyal zi wa chu mani zong hin alal the hon wanga chu direct nga hi hospital hong thong hong hon a hi in hospital a hin pung khat ma khai ti vel a hin hong thong honin hi cha chun pung ma khai ho om honin so ta zong the hi ki lo zi chun hi chi zong chu garn ho hi lo la sunga doctor duty nurse ko ma chu ka seyova ti a chu pha chom khat aman kho mo a hi in hi cha chun pung ma khai ho om honin hi chu wa chun ka pa hin taw no ho aman
biin amani zong ka umnaw munir ka hin akile honin amani zong ahung ki chol honin azing 31 suna chun ahung kin honobi ahung kit honin hichi sun to hichi ni zan pung som lange cho ompi hon a hin amani chika achun ke ina ka kile in hichine a hin doctor ho he na khau boin ke ho ko ma wang information ho ima chai pinai povin azing day 31 ni a kapa ho to ki mu to hi naw dinga zong chukit le kapa te ni dinga zong chu akimu to naw a chai na chu ana hi ta in day 31 ni zan pung som ve la he ke zong hospital lang chu bu naw dinga bu ka po ka kile ki na hi day 1 ni jing ka hin nurse ho ahung in na ho hi doctor ho in BMT unit lang ward lang a shift day ative na ho zong thil ho ki go to moving ativin ke zong chu kalung adong thovin azi chu amas a kemo a khai ho khan ho zong chu aban khai be loading ti a se hin azi chu hi chi kemo ti lo wa chu option a hlo me ati wa hi le doctor khanin hi ti cha sei the hi le ega agela chu aban zan be ding dan ho zong chu thei be etapon ti a chu na ki gya la hi en hi ti a chu doctor hon zong ima cha chu sei povin kho ko ma hi ti plan au min hi ti a hi na ki save dio he ti rong chu ima cha information e pi povin nurse oi na saving hi ti a chu kyong ka ki go jing hi chi ka la de 27 ni a doctor pa in a condition hi tin aum tai kemo khat ka mu ti ati zo ni zo wa hin doctor chilaya doctor ama avela a doctor duty al ha ho khat chun ai ko ki ne ama sa kemo ka de kan ti zong chu khat ve ka aki ka min a hil ama ta sa hin a tholal chein hi chi ka be wa hil ama dinga zong boy che ding a hi tai hi ti a chu aban hi ka be da taw hi ti a chu se a hi na zong na in ko te he sa thei chan he sa in lang chilanga hi ahung thia hi na ho zong a hi thei chan in ki go ta ovin atin ke hin hi chin a chu doctor pa ko ma hi ani khu ho aphan ho na tep thei wam te a chu direct nga ka do jinga hi le hi ti ta bang condition hi chi chatting le ai lo le ni hi zat ai lo le hapta hi za zo ting le hi ta hi ata sa oboi the hi ti ho cho ki sei thei po ezi chu khudak ta azong hung boi the hi lo le chom khat hung uma zong hung boi the a hi zi chun na ho sa ya pa na zong ki gin na chu nei pho no vin ti a chu a sei ki a hi ti a chun de one ni a chun ka ki si fu win de one ni a BMT a chun ka lu no hon ta in hi chi BMT war na ka lu no chu koi ma cha zong midang attend ama patient to attendant kha se in ki zui thei hi chi attendant zong chu pam na nga pot thei lo a hi lo le midang zong chu pam na nga ung lu thei lo hi chi war chu kot ni a ko yuvin kot ama sapa a chu bu ho thil ho ki pi to zi a hi in min in langa pa na min bu hong tha ai zong le hi cha chu ki pi to zi hi ta chu pam langa hi mi khat zingai test bolding hi lo hi han hi lo le lo la ading hi zong le hi ta chu mi khanin pam langa chu ngai zing ei asunga ki pen chu ki pot thei lo a hi in hi cha chu hi chini zing ka de wan ni zing ka asung langa ki save de tai ti nurse oi na sei pha na chung ken zong in kapat a hin ko ute a hin phone ka bol en hi ti ta ki save de hi tai ti ve na ki mu pinu mu wa hi le ka ti ina hi la ma ho zong cha pe na chung ki ging lovin ahung ovin ahung lu han jing wanga chu doctor ram hung nai lo hi ki zi chun asunga chun mi kha se ki thei ki ne boi dan chu ka ki sif ma sang wa zong chun a hin la pha chom kha chu amang kho movin hi cha chun ka ki sif hon tan de wan ni ka ki sif hon a hi in pung som la khat ma khai ti vela chu BMT war na chu ka lu hon a hi in hi chini ma zan pung ge ti vela a hin now ai mut ka a hin doctor ho duty al ho ama ho station a chun ka ga chi in ipzia chilanga hi sif ne hin bol hom ama condition hi improve ham a hi lo le ipi condition a chilanga hi sif ne bol ham te ka do a hi le hi cha chun doctor pa hi improvement chu ima cha poi a hin la to a hi transplant dam stem cells amas ning stem cells ningkum ma first transplant akibola adonor pa cells anala ado uchu preserve ana bol na layo hin hi chu khavei ama na hin pike no hiti
hi chi dinga chu hi chi plan ka nei zi wa chu chilanga he ka sif una hi e tia chu asai a hi in hiti chun azing zing ka hi date 2 ni zing ka hin doctor rang ahunga hin doctor pa zong hin naw ko ma hin asai pin hi chilanga ka koyu hi khatlanga pam langa na chu mi zong tamwal hi lo le patient dang hot nei khana hi le nang dinga zong boy chu go kyu hi lo wa stem cells chu atha het bi ki di ka tiu a hi chu ti za chu hi chilanga hi sif ka bol un he ti chun explain ho chu a bol pin a ki ho pin hi ti chun rang zong chu ki chai ki ama ho zong chu po do ta win hi chini ma de tu pung ni pung thum ti ve la chu hi nhung hi de hin hi cha chun ventilator ho a hi lo le a hai ahung no mo kha le ti a chu nebulizer ho ipi pam lo emergency a manding ti ho zo si chu an amaru ke ni na ru ma chun a hin to lu no vin hi le ke zong chu kalung adong thave azi chu doctor ho zong chen information ma chai pi lo bo hin tu ne a hi ki khat de ti ho che a cells ho chu ki tha bol ke de transplant ho chu ki tha bol ke de ti ho chu ma cha sei lo zi chu ke zong chu kalung adong in chom kha zo hin nurse duty ho ahung no vin tu a hi ki bol de he ti ho chu saving hi le Vahhoithem chu a ki chal in azi chu hi chi pe na chu hai ho zong no ban lo hi tan oxygen ho zong ala do thei lo hi ti a chu pan a hi ta in ama zong hi a ki chal he zing in ko khon hi atu in ka ki a che at in ipine ki cha pi ham ning kuma zong ki bola ima chana ti lo pi chula ti ho hon ka til khowin ke zong chuna bol thai pen ti chun taw na ho ka man pi in chu ki le ka til khowin ning kuma zong ne ki bola ima chana ti lo chul ipidinga ne ki cha na mi chi tabang ma chu e bowe ima cha boy pon te tu chunga di hi ning kuma na het pi sang wa chu hlom zo hi di hi ima cha ki cha na di poi ti a chu ka se ya hela ama hin ki cha te in azi chu hai ho hung lo zia chu na azi chu ning kuma transplant ane ki bola zong chu chom khan hi hai ho hung no lo hi dan hi ni cha chu hi chu hot aga akai ma na hi le tu chunga atha ki bol dinga chu a hai no lo sa hi le hi chu go ki hi lo wa ta san alal ki le chun ama mo ki cha zing a hin hi tia chun ka sein ama hin ka komin umin atin ka koma umin atin akoma di zong chu hi chi abo pe ting ula chun akomo wa ki thelo e chu pam nga ngai te hi zi chun a hi thei pun ke zong ti ho na thei chun ka ti khovin ka zo kham khama chun ima cha gyal hi in aning kuma ta banga chun gyalin ti chun tia town ho kaman pi zo wa chun chom ha ka ti khovin ama hon zong a bowling pa no chun ke zong pam nangin ka chi do in hi le a hin bol cha yu wa chun ama zong chun a hai ho anu po in alal the zing in hi cha chun nebulization ho kabol bol pe de ti vin hi cha chun a bol dan hoi hi lo vin hi cha chun ka bol pe hi la hai chu them khat hong nom thaki ni ka ki cha e ti pe na che pi ja na ki cha ham ka tia hi lama tu chung ka dammo hi la tin azi chun ning kuma transplant a ki bola chu ta sa chu anu mo lai hi lo le ala lai ti ho om lo ze a chu amazon chu ki cha na chu ki cha wa nga chu ki cha na chu an hlom je hin tu chunga chu ata so ho ahung lal tha a hi lo le lung vai hi lo la bp ho pha sa nim jing a hai ho anu lo jing a hi ze a chu ki cha di sa ni ding a hi transplant a hin bol zo wa chu ama hi a keng ho a khon ho ahung pom kit ta in hi chi ahung pom kit pha na chun ama ho hin albumin injection albumin ho ahin pikyo no vin a hi le akyang pom ho chu ahung phata in akyang pom ho ahung phat wanga chun akyang ho chu ahung pom ahung phat je ma hi le a khot ho a khot zi lang pa hi ha pomin ahung pom kinin avei lang pa wang chu ol je min hi ta chu khot ho chu olola kai khat kami epizin ati ho ahung sat a hi lo le khosi o phas a khosi a hin amazing a hi zi chun alal he zin ama zo he khosi hi ki nei da le ka tho la lai lo di ta hi o kadam di ta ya ti ho cha seizin a zi chu alung le na nan chu hi chan ge ya hailan hon anan ho atho lal wanga chun ima cha ni kha cha zong hi ka hi ti ka khati e chi chu sei kha pon hi wangin det 6 ni tam 7 ni tam khana wang chun a hin tho lal wal pha na chun khalve se ya kam chenga kadam di zong ka ta san ta poet in ke hin ka phoi ni pidinga em na dam
lo doctor hon jong hi bang na boi pi wa chu go kyu hi lawa India sunga dinga jong hospital hoi pe na jong na ki zan chu ki le doctor hon jong hi bang na boi pi wa to na kyang pom ho na kyang pom ho jong phata hi mem te a chu ka til khozi a hin chu ki le boy thimi ga ki sei bela ma hi bible sim ho jong ni se a bible asim lo wa hi le lungmung thelo hitia chu hin khomang khat an hi in ken jong ka zo chani hospital kom sung hana jong chuna man asim zo lo wa hitia jiwang chun them khat ahung lip zep ti dam atha ahung zep ting le hin bible hitia chun ka sim pi zin ama hin angai zin hitia chu pa chu ka hin man hon a hi ka hitia ka jing hon lai hin ama hi anat na hi ahung kho si che te in date 6 date 6 ni date 2 ni ga hi ama hi oxygen aki bol hi oxygen aki bol hi normal pa ko aki bol a hi in hi chi ho zong chun a hin zo ta po in chom kha chu hi chi chu date 2 ni ge ho zong chu hi chi chu a bol jing ovin hi cha chun ai kha oxygen a level ho ai kha low la saturation ho chu a pha tho na in ama zo date 2 date 3 ti ho ni ge yong chu hi ti a ke ho pi le thei phatia ke ho pi thei chu a hi in a hin la date 4 date 5 ti ho langa chun a hin ahung lal thim ahung lal che te in ama hi ahung lal wanga hi zun tha e tha ho hi ama hi diaper ho a hi lo le khan ho na chen inge ti ho ka sei a hi zong ama hi anom po in a ki ham bol da nan chu ama hi zun tha dung a hi lo le khan ho dung hi zong la lup na pa na chu ku akumin hi ti chun ama le aman achamin a ki tha thei in chu ki le ama hi alal the zinga hi ta banga chu tholal na nei wanga chun lo ne pha hi lo le bu ne pha no iga asya hi le lo ne pha de hi ta e iga atya I mo no pe ni zon iga tho ai le ami dan ha in hi ti chun ne ta ti in kai tho bin ti chun a hin se jingin ke ni atam zo a action a khong ke ho tho han hi ten azi cho ma pa bu lo pha na action na a khot a hi lo le ke yong yes or no a bo hi ka ke ho han hi tai til kha ka do dinga hi zon le nan mam a hi lo le nan lo ham ti a chun question ka do tho je ma zong ya no ma hi la amit an sin ham a hi lo wa hi la alu all cha an khasu ham ti ho a cha bol ji hi ta chu ka hung ke ho pe hon a hi ta na hung lal che pha na hin det ama hi det 12 ni a lo a hi in det 10 ni zana zong hin alalin det 7 8 hoi dam chinya up ai lo ka het ade che chu ka het ta point ama hi oxygen zone normal pine azolo pha na hi oxygen air vo tu ati ovin iti ikhade ham zong chu ka he point oxygen hi a ha zep ti de hin pipe ma pa na hunga a hu chu a ha na ha de hin hi chi an bu pi ovin hi che hin bu pi wa zong hin ama hi first a ha vale te a chu complain an a bol complain kitil hat vale ka haizo poite a chana sei ji ane hin la doctor ho chun hi cha ama condition to akito be ma he ka pi o he ti chu ai khat pon hi chin a hin bol niu sun ho a hi a hin bol pi le ni ha langa hi hung comfort be ba hi in ai kha dan chu a hin a hu la dan chu a hin het be ba hi in hi ti a hu hi chi a hin bol zo wa zong hin date 11 det 10 ni zan a hi in det 10 ni a zong hin khat ve ahung lal thakin in hut khanin a hai ho cho hung no mo in a hi le ama doctor ho hin ventilator asung apai mo khu but lova chi ventilator apana hu hung do chu chi khu bu pi u hi te ti a chu a try u wa hi la ama hin a ki cha ti da ma hi lo la hu chu la lu zi a he lo zi a chun ama hin amas a air vote tu ka ti pen hi chi pai ma pa na na ki bu pen hi chi chu ka ki bu a hi le no ka sa zo e ati in hi chi no ka sa zo e ati zi chung ke jong hin doctor ho ko ma ama sa pa zo chu ka comfort zo e ati e ka ti le ama ho jong chun hi chi zo chu bol pi u te ti a chu adui pa ma chu bol pi ke no hin de 10 zan jong chu ka pum imun hon ta po in aban le det 11 ni chu a hi in 11 ni zing ka ahung hi getan zing ka ahin ke hin ama hi
video kila adi ho hi lo le thili khat alim la adi ho hi anapum no po in tu chung adammo ahin la ke hin ka zolin in langa ho zong nalim ho amunom dingu ititi a hi ama ho network la po in video call eke ho wa hi zong le ke ho the zi po ven video chom khat la hi te ka ti a hi la ma hi ahung no min hi cha hin video ka ga ala le mini khan ho ka la zo ka ga ala pan hi la ma hin video calls o bolin in ti in kyong chu kolung adong thawin azi chun ani danga ke ho pi ding I ding hi zong la anom zi lo no chun hi chinya hin video call bolding a say in hi cha chun video call in langa ho a hi lo le ama in ke ho pi nom chan chu hi ta chun call ka bolovin group ma he ka ke ho wa hin hi cha hin ama hin kyong khe lo wang wa chu tha an thu a say nom za chu call ai boss ai de hi tan ta chun call kola chun aman asai nom chan a hi lo le asai nom chan alunga om chan asai do lo wanga chun thu chen khat khan hi zong le aman angai lu cheng a hi lo le aman hi chi hi ama ko min ka sei no me ti ho cha ka bon chan ke yuwa chunga kam khat cha hi jing zong ai vai tha so ke yuwin ka ke ho wa zong chun ama hin ola ase hin ke hin ka bil calling ka ngai zi in hi chu chu ka in ko te a hi lo le ka pi ka pu ama ho ko ma chi te a chu ka tha sei pi ki zi a hi in ama hin hi chi ka kheu ni wa hin date 11 ni zing ka a hin ke zong zing le in ka hung di tai ati in ke zong zing le in ka hung di tai ati in aman a sei banga chun a zing date 12 sun 12 minute som na thum ti ho vela hi ama hi alei sen hin khona be hi ta in hi chi ni chu ahung date 11 ni chu zinka ai ti a video call ka ke ho bu chu pung khat wal ka ke ho hin ama hi apau zong pau bu ta pon ke hin call koi ta hi ti nang zong na lal wal tai chom khat ki cholin ka ti anom pu in thu zong ma na sei bu ta lo chula ka ti a hela alimu se zong le ka ve no me alimu ka ve no me ti a chui ti a chu phone na chu ka koi ya pung khat ma khai pung ni ling di chat lang hi ti a chu kola ko mo hin ama hin a ha bu lo sa chun ka la hung ha azi in hi ti a chu ka in ko te ho alim chu ave zi hi in hi chini som na kha date 11 July hi chini a jingka kol ka ke ho cha yu chun suna hin chom khan hi ti cha ma zong a umin hi chini zong chu apum imut ta pon date 10 ni zan zong chu apum imut ta po in date 11 ni zong chu apum imut ta po in hi cha hin ni tha pung li pung nga langa hin ama hin athu lal ma jing te in ni kha cha zong ka thu lal wal tai ti khalo nu chun hi chini a hin ei coin ka thu lal wal ta e kana ni ka lal wal ta e ti a chun a sein ken zong alone zi chula ka he chom point hi ti a chun oi ho chu asale atin oi ho chu ei zu sa zin oi ho chu kyong ka zu pin bol the chun a kyang ho khon ho chu hi ti chun ka zu pi zin ama hi alup la a hi zong le a hai chu alal zi a chun alum zong alum tha the zi pu in ka chungai ti ka kingai sa ze lo le alup na chu ka do sang zi a ti a chu lum zi a hi in ana chula athulal ma jing a hi la bol thein I chu ima ki nei pu hi te chu ke zong oi ho chu sa le ti tin le oi ho chu ka zu pi zi in a kyang ho a khon ho chu sa ting le a pon si kho ka su ko zi in da chun ka su da pi zi in hi tia kom zi hon lai chun pung gu mo vel hin tin anar so ko ma hin ken zo him ama painkiller api ve ka ti chu tia tan lo wa 24 hours so api zingu a hin nurse kom chun a painkiller hi a dose ha sa ze mote ko oi an e ti ho se ko oi an e ati ka ti lama ho zong hin a dose ha sa ze movin ma sa chu a hi chi ma sanga chu 3 ml per hour ham kha api wa hin hi cha chun 5 ml per hour an pi ovin a hi a hi le ama ka chunga ki ngai chu ahung imuta in ka chunga ki ngai chu ahung imun ke jong hin zan khat ve chai mu lo je achun ka sulo poin hita achun ka chung in ka ki ngai sa jing ka wang chu ka ko ji na hi le amin ho chu a hin ha jing ke ong chu lung mo se le alal wal ji zan zong sun zong ai mu lo je a chu hin te ka ti chun lung mo se len ka umin hita achun pung se gi ho ahung hi te ni cha achun ke jong hin bu ho ki ne do ding
tia chu ka gialin ama ai mut pe na chun bu ki kini ado hano ka tin bu ho chuni edin ka goina ma jong chu ka chunga ki ngaya pa na chun lup na in ka imut tha se ni ta chun bu ho ne edin ka ta kai khatlen ar so hin lo kap ding ai lo le tili pi pam ahung bol ki nu la ka buni jong chu ka ga ne pan pan hi ni cha chun ka nga in ita chun naw ko ma zo chun lo kap ding ati ho naw ai khan ho cho hi cho zo chu ka boi pi in hitia ko hon punggit ho ahung hita in pungsegi makhai punggit ho ahung hita in naw chu hi cha chu a khon ho iko wa hi lawang chun kho he ta pon a kho a kiang ho wang chu ta chu aning khal ni da pi dam a chat le jing in a kiang ho jong chu lup na pa na noi lang nga hin koi tha go ji a hin koi tha jing ji in hi cha chu ken jong kala ado pi ji lup na chunga chung ka koi sa ka koi to pi ji na ho jong chu ka he lo ka chun amai ho an ki khot khai ni tia pha chun kyong ka lung adong thimin iko jong le kho he lo pha chun hi cha chun doctor ko nurse ko ma hin ama hi conscious he ham hi lo ham ka ko la wang kho he po hin la khot a kyang ho wang a cha jing e ka til ama ho jong hin hi tia chu ma hi le a i mu hi ding a hi e te painkiller ho dose ke ha sa je a chu a i mu hin te a cha se yu ke cha chu kyong lungmo selling ko ki te in pungko ma khai ho hong hi tan hi cha awang hin ama hi ikowa hi zong le kho a he ta po in a khot a kyang ho zong a cha ji ho zong chu a cha ta po ni cha chu ke zong chu ka lung anu mo le tan hi cha chu nurse ko ma night duty a hi ho ko ma chung ka ko win ka ko wa hi zong le kho a he ta po e ipiti hi tam ta ho ka se a hi le nurse nu zong chu a hungin a om ho hi a sonin ama na ko wa hi zong le kho he lo pha chun ama zong chu ti ima cha sei lo win akile do in doctor ho to ga ki ho hi de hin ta chung kyong chu kalung chu anom thei ta po in a hi le ima cha la ki bol thei po in hitia pha chung ke zong hi in langa ho to ka ki ho win na video ko la hin hitia hi ka ko wa hi zong le kho ima cha he ta po i ka ti hi le ka u pa hin dim sa da tan hitia chunum sa ta ne ting ke zong hitia chun ka umin a hi le pu som na khat tv la hi ke zong hin azi chu pung kai mo ekisu lo pha na chun pung som na khat tv la hi ga emu di ka tia pon ho ka ga ki tho a ka ga emu go chana hi le nar so khat na hungin na to ai na in ku te pam na nga koi umam atin ke zong koi ma om poi ka tia hi le ina koi ma om poi ina ga ki chol ta wi ka tia hi le mrs thonin lang phone silent a ko hi vintin azi chun na now condition hi tu zan ka hung boi the hi ta hi ti ta bang condition ho hi zan ka a boi nom ji e iti hi ji chun in ku te chu phone silent a ko hi vin thu hung boi kha hi zong le ki het ma tu na ding ti ho chun ase yu vin ke zong i tia se pha chu in langa ho ka phone ka bolin ka kyo vin a hi la pe chun ka pa hin chu ke le u te mi thum ta hung vin ama ho zo pa ma chu zan kho vein anga ovin ke zong chu chi zan zong chu imut ta lo hi ta chu ka mo nga tho jing a hi ta in a chu a ma jing in hiti condition a hi thei loading condition a om ge a chun koi ma cha he ahung lu thei di pon chu ki le zong a ki po do thei di pon he chini zan chu kalung mi ka ngai cha da nan chu mi khat be a hi lo le chapang kho he thei lo ki ho pi thei lo hi jing zong le mi khat be ka ko ma om le ti chu ti chana chu ka gyal hin azi chu bolding a hi lo le kom pinu zong chu kho he a ga ki ho pi thei i ma cha hi pon alung gyal ne khat a sei thei zong a hi po in ki ho pi thei lo ma zong chu ta chu kho he lo wa jing hai chu la lal ma hi chen na chung chu na nar so in hi ta ki ging tan in langa ho zong iti chun he sa in tian se a hi le chun mi a hi thei lo ding khat na I changa ga ki to pi ki ti chu a ma jing in chu ki le a sei a ha ethical wal a sei be ji dan zong ka he po in chini chun ka lungin ka gyal jing in iti ta bang wang hi in kho in nung ki to da jing le ka ti ji chu iti ta banga a ha hi nung vel he ding zong ka da the poi ti le wa chu ka lunga hi ka gyal hin azi chu mi a hi thei lo ding khat adam do zo lo ding ki ti zong le hi chi zan ma a chu boi de hi tai ti khat I changa ga aki pi ki ti chu ha ma jing in kom naw room zong chu mi dang koi ma cha zong hung lu thei di lo a hi in machine gin ho a hi lo ki khai gin ho hi chi machine gin ho se bo chu ki za a hi in thil dang I ma cha ke za pon ha chi zan
sort ka sa da nan zong chu ate pi ding hi in hi ti a chun zang kho ba in ka hum ta win hi la naw zong chi ma cha boi na pon i ma cha boi lo pha na chun kapa ho zong chun a boi ta lo vai le kyo zong in chom kha ga ki cho lo wingi atin ti sun kyong hi nge ka tin ama ho zong chi in achi ta win hi le zinka langa hin ahung a saturation oxygen level hi ahung boi ahung nem ze min 89 8060 ho ge khon ahung umin hi cha chun oxygen chu a tha ha no vai le them khat ahung normal ahung ke nin hi ta chun ka honin ke jong chun ima cha jong bol azi chu e jong chun ipi bol dham jong chu ki heta pon hi ta chu kamo mo dan hi ding ai kamo mo dan jing pung som la khat ti vel a hin naw chu hong boi che che ta in pung som khai ho vela hi doctor nu hin e covid ventilation a koi di chuna no lo ham atin ke jong ama condition hi alang si chan na boi hitam hi lo ipiti hitam te acho atha a question ka do ke ne azi ventilation a koi de teu hi ama sanga na se yuwa chu now condition ana phat ama jong kho a het a hi lo la a ha zep la ya chu ke jong hin ko yu te ti a chu kana no a hi in doctor hon ei do a chu a hin la hi chi a alang so hi chan chana a boi ti ho sei pha no wa chun ke jong hin doctor ko ma chu ventilation a chun ke koi le now hi adam do zone dem tia ka do a hi le doctor ho hin ama alang si a left side di hi totally damage a hi te e pura hi thelo hi tan khatlang pa jong hi a boy a hi tai ki koi jong le ama hin ana jong a tho lal be ding ama dinga jong alal be hi ding a hi ti a cho a hin sei pha na chung ke jong hin kanom ta pon chu hi a hi le signature bol sign ana bol nga yin ti a ji chu to a hi lo ho ki pi bel ta lo ding lo hoi pi be wa hi jong le ama hin ana hi a thu sort be ding a hi in ama jong alal wal ta e a condition hi ve na hi jong le ve zo ta poi alal wal ta e ti wa chung ke jong chu hi ta chu na ventilation na koi di ho jong chu kanom ta poi hi lo ho jong further treatment bol di ho chu lo pi be di ho chu kanom ta poi ti a chung ka zi a signature ho chu ka bol a hi in hi ta ka bol zo pung som na khat ti ve la hi naw chu a saturation level hi ahung nem che che ta in hi cha in pung som la khat ho ahung wal pha na chung ke jong ka in ko te ka kolin a hi lama ho hi ka hung nai po ve in ke jong hi ka mo alung han te in ama ho chunga chung ka mo alung han hung ki sawa ovin ka ti lo ham pidinga tu gyan hung lo ham ka ti in som na kha ma khai ho chu hi tan tin hi ta chung ka mo alung han in hi ai le ke ding bu jong chu hin po da ta wi ni ti chun hung jing ovin ka ta hai lama ho jong chu abun e jang la yu cha hin da tha ovin hung ovin a hi ai le hi ti a now condition ahung boi che che pha na chun ke jong hin na bol thei dang chu ka nei lo ji chun a video call a hin ka in ko te a hi in chu ke le ka ni a hi in ka call in hi ti chu now alim chu ka ve sa in bar som la khat ma khai ho hui tan ten in langa ka pa ho jong chu ahung auto ahung to pe no hi in video call ka bol pe chu hi ti chun ke jong now alup na chun ka to vin a khon ho chu ti chun ka tu pen hi ti a chun call a now lim chu ka ve sa win azi chu ama ho jong chun akoma nom the ding wa hi na hin la the lo zo wa chun video call a be hi jong le alim chu amu wa hi le ama ho dinga jong chu alumon ze min te tia ka gyal ze a chu call ka bola hi ta chu ka ke ho a hi in som la khat ma khai ho apa na ka ke ho chu baru ho hung hi ta in baru ho ahung hi pha na hi now a saturation level zong chu 45 ho ahung hi ta in hi ta ahung nim che che pha na hin doctor ho a hi in nurse ho a hi in ama ho chu ahung lu na vin ama ho zong chun anang chilanga hin to vin tin aning langa chun cha chun ka to vin hi ti chun ke zong ko chu ka that di po hi ti chun ka ve sa tho vin ko chu ka koi di po hi ta chu ka ke ho jing la yu chun som la khat minute som na ni som na thum ti ho a hin naw chun a hai ahung tan ta in hi cha chun doctor ho hin a hai ahung tan zowa hin oxygen ho chu ala do pi ovin hi chi chom khat zowa hin ECG ho a bol ovin a be momong tai ti ho chu confirm a hin bol pha no wa chun
narso khat hong lu nin in langa pu ding na ti wam a hi lo le ipiti na ki go no wam ati ken zo in langa pu di ka ti ve ka ti le chu hi le mo nga chom khat na koi ngai ndio chula na ati ken zo hi nge ka ti a hi le mo nga koi ding a hin go no ichi naw hin chun tu ding go no wa chun narso hin pam langa na in ku te mi khat chi jong chu mi khat se te ve mi khat nin akimu pi the a hi e koi pen na ko de ham nangin na de pen ki ko vin ti cha chung ka pa ka ko ngal vin ka pa to aking abe nu a hi wang chun hi ti a chun akimu tu hanin hi cha pa na chu mo nga dinga a hin chun mo nga dinga a hin chun tu mu wa hi ti a chun now ahin kho cho ita acha anabe a heti chu ka hin sei no min tunia ka video hin sem hi a hung sauzep te in hi zong le nei ne he thi movin lang ke zong achom na thei chana chu ka hin sei god a hi in hin la hung sau khata in tunia video ka hin sem na hi chan hi tan tin aban video lang ting le now adam la ya video anakila ho khi cho cha ban bana ka hin koi ding a hi ka hin upload jing ding a hi in tunia dinga video ka hin sem na hi chan choi tan te